te whātalafa atu I te oe nei tai au. Le mamalo le aingo le tua mai la tō lo mwhai o na maua le awa noef so tai mai ai mo tātou mafuta I lunga o le nei ala leo o ipo nei whasalonga. I sāpati mai tulapa I o le aso sāpati o le tua. Tua tula le au whaatalofa ia le lima whaatalofa ia ma le upu o whaafino inga. Ia e te lia nai ia oe le nei tuaso. Mwhai o na tātou whaaftai le anga le leo le tua ma le lofo le tua I loto soifoma sio tātou ola. Ua tātou savalia ma la sia mai ai ia le nei aso whaapitoa po le nei sāpati whaapitoa. I lona lofo ma lona anga le lei. Sila foi o tau o le tātou savalinga I soifuanga le nei ua o se laa I tuunga mau. Ua le ngato le laa I tuunga mau ia ai o le whaapupuina lea ma le vave ona lata lea fio mai o lo tātou li whaola Jesu Kiriso. O whaamoemoenga nā ma le mautinoanga nā I finangalo o le whanau o le atua. Lo lato whātua tua mo lo lato taitonu o le soifuanga nei o lo tō soifua mo tātou o lai wa iai ia le ata po o le wha porkalamia le atua e ala mai lan tuspa I e tātou teilo I nai le pupu ma le saa. O aso o le nei larolangi maso lo tātou iai. Wa ua whamtaraina le tuspa ia o aso o le unga o aso whaingata. O aso e whenumi ai. O aso le whapeona pepesi mai ei matangi ma pupu mai ei nganu. O onga ese ma le whaaseenga a le li larolangi ma le fili o le tua. Ina ia whaapongi sa ina ia le itulangi ma le soifonga lo tātou molai. Ia ma whaingata I no tātou loina I le whaasino manga le tua. Ia ma le finangalo manino le tua mai lantu spa ia pete iane. Ua a vea nei sāpati mata mo fie. E tātou te toe wheiloa iai. Ia ma ua lofa atu ai. Ia matalia I nai. Ia lau whaafonga mai. Ia ma le a vea nei tuaso o le awha pea ona whetalai mai le tua ia te tātou. E ala ia na whionga. Ia e ala I le anganga tāpua I le whanau o le tua. Ia lunga la ia te oe ia le lofa ma le pai o le tua. Ia ai tō manu mai ia lona whingalo mo I tātou. E mawhai ai o na tātou maua ia se whamanu ia maua ia se whaumanga o le so. Tā pena ele tātou savalinga le nei vai aso. I would like to welcome you this morning, those who just joined in. Have an opportunity to be part of this Samoan service, both English and Samoa. I would like to welcome you and extend the hands of welcome and greetings to say thank you for joining us. Once again, it's such a privilege to connect and even be part of this technology and way of worshiping in spite of times that we are unavailable or our house of worship is limited or even in shutdowns and shelter in. Hopefully soon and very soon we'll be able to go back to the house of the Lord. Welcome, and knowing that God will bless us this Sabbath and speak for us through the meditation and reflections on the Word. I would like to welcome you, and also that I would like to invite you to pray with me as we allow the Scripture to bring about the will of God for us this Sabbath. O le awhai tātou te taro, le atuai lo mātou ta mai o le langi. Oe o le atua soifua, oe o le atua e te sila, oe o le atua whaafafonga. O le anganga pa I o le atua o lo whaatasia I mātou le menei. E le eise me lilo, e le eise mea e nā tia, I le sila whangatia le atua. E peo na mātou whangaina I nei ata mai whaona po nei, I le latou sila mai, ma le mātou vava ai atu. Ia le ngata lato langona ina o mātou leo ona o poto whaona po nei a ua lewa ona sila fia le atua.
lo mātou lumana I ma lo mātou whamoe ma lo mātou manuia. Wai whalo mai lau tuspa I le aise me lilo I lau sila whanga. Wai whaitawina o mātou lau ulu. Wai sila fia o mātou ingoa. Wai sila fia mana tuntunga ma langona. Ma whao songa I o mātou loto. Whaafitai o lo mātou tautua, o lo mātou au auna se tua o lo soifua. E te whisotai mai ala I lau tuspa ia. A vea I susuina, I malataloina o wafionga. E pai mai o mātou loto. E lulu ina I mātou. Masuia I mātou. May your word speak for us, shaken us, change us, transform us. Knowing that the word of God is a double-edged sword. And the word of God will never return void without a transformation of life of those who hear, seeking the will of God. May your will be done for us. In the name of Jesus, our Savior, we pray. Amen. Ole manatu e fieta ua I le sapati le rei. O lo whaungaina le tusi o whaalinga. O te fieta lano ina ai ia ne whiau o le whaotanga. The gospel in the book of Revelation. I start to realize that in the book of Revelation is loaded with the gospel of salvation. The gospel in Jesus Christ. O le tusi o whaalinga, o lo whautaleina ai ia tala le lei o whaotanga. E o ngā totonu ia Yesu Kiriso. Whamanuina le suafa sisili o lo tātou li whaola. O ia o ngā totonu I upo valo anga. O lo ia whetalai, o lo ia whaelo mai ala I miti ma whaalinga. O lo tātou suesuina la ia upu o le tala le leipo upo whaolotanga I le tusi o whaalinga. E iai valo anga, e whi valo anga. Au whi valo anga ma upo le tala lei, e whi sotai. E lango le tasi. Prophetic message and the gospel message, they compensates one another. It brings about the life, it brings about the power, it brings about the totality and the clarity of God. It brings us a heart, a response to say praise be to God, for He speaks to us through the word. Whaftai le tua, ele ngungu le tua, ele pupule au Yehova, ele mawhaola. Ele tuli talingo le tua, ele mawharongo. Ai whaongaina, ia awala ese awai mai ero no finangalo. Nei la tai au, ia malita aupo te fia whaaso atu ia te otou, le tāua o le avanoa manwala au le tua. Le tāua o ana fionga. Le tāua upu o le upatoriaka, upu profeta, upu la upa apostolo. Le ngā luenga le ngang pa ia, mo oi maha u le nei tuaso. Ia vea, ia lo tātou whatuatua I le tua mana fionga. E whapeo na pu e I tātou. Lo vea I o tātou loto. I masui e I tātou. A vea I tātou o whanau whatatali. Let the word of God cut in our hearts. Change, transform us so that we become obedient and disciples of Christ. A vea tātou mo so mone Yesu Kiriso. Whautuina I al manatu I le mataupu o whaalinga matau mua a lono whaiupu whaiupu lo fia tau noina whaiupu iwa se whaangata mai whaiupu sumatasi. O le manatu lea e fia whaamawhaina o pine whaamau e loa I le so moni o Yesu Kiriso. Pine whaamau e loa ai I le so o Yesu Kiriso yaso whaiu, yaso muli, the mark of discipleship of Jesus Christ for those who live at the end time. There are lots of marks, there's a lot of descriptions, there's a lot of evidence that tells us that the Bible instructs us who will be the disciples of Jesus. But in particular passage, ile tātou mau leo te fia talanoina whailoa tu ia te otou ia na tūsia I Ioane, le whiau na whaelo mai e Yesu Kiriso, I le miti ma le whaalinga na iloa Ioane. Ai, alo tā ua I le maule nei, ia me tonu. In this passage that Jesus revealed the glory of God through vision and dream to John, and he relate to him to share the reality and the truth of what to come, sharing writings, writing a letter, and send it to the church.
So I would like to point out three things, three marks of a true disciples in this passage that pertains for those who will be serving and be a representative, be a disciples of God in times of trouble. Walawina le tua oe mau, tangata e whalangolango I le tua, tangata whatau waa le taualoa, au tangata e yeilo lato loto e fia whaongaina mo le tua, o le mena e fia taua, o pine wha mau e iloa ai tangata. So, I latou e fia whaongaina mo le tua, na tusi leo Ioane, whamele whiumpa ia le tua, whalinga tau momua. Aulon fa po iwa se fa ngata mai sumatasi Revelation 9:1 chapter 9 to 11. O au o Ioane. Olo to uso male wo fatasi ma o to I puapunga. Male malo a to male ono saio Yesu Kristo. Na o ile motu e ngoa o patamo ono ole afionga le tua male mau ya Yesu Kristo. Ona o yaile ile nganga o le li I le aso le li o na o whaalonga I le I o tua I le leo tele pei o le pū ua whape mai o au o le alefa ma le omeka o le muamua ma le mulimuli I le malea o mea e te ai ia e tusi I le tusi ma avatu le ekalesia I Asia, le ekalesia I Efeso, le ekalesia Semirana, le ekalesia Pergamo, le ekalesia Tuatira, ma le ekalesia Sarataisa, ma le ekalesia Philadelphia, fatasi ma le ekalesia Laodicea. O fionga ia le tua. O whaero mai I tātou, whai mai ele ngungu le tua. Ele ngungu Yesu Kristo, ua ovo ele lua afe tausanga talu ona maniu lo tātou li whaola. Whatanuina lana ngā luenga, o ia o le māmoia le tua na whasia a wale whamangalo ino a salalalangi. Ua uma o na whatanuina ngā luenga Yesu Kristo, lua afe taluai, tausanga taluai, o na whialo Yesu le lani. Ai whai mai ele ngungu, Jesus is not silent. Our Savior is not quiet. He would like to reveal himself throughout generations and the ministry and the history of the Christian church. And he wants to relate to us, those who live in the last church, the Laodicean church, the lukewarm church, and those who are in that church, the special people that are called by God, the remnants within the remnants. O la tole na o lo whapatino iai I ele maule nei whamai. O au nei o Ioane. I am John, your brother, your companions in tribulations. Your brother, your companions in the gospel of the kingdom. Your brother and your companions in the patience of Jesus. I was at the island of Patmos. I was in the island of Patmos because of the word and because of the testimony in Jesus. Whamai o au o Ioane, lo to uso, lo to lango ia te o upu ia o te fia whamamaina, whamamawhaina I le tātou manatu po o le nei mau, o lo iai ni mea se tolu e loa ai, le so o moni po pine I loa ai, so o whamaoni le tua, ua walawina le tua mo aso whaiu, mo aso whapitoa, mo aso whaingata. Whamai leo le tua ia e tusia mewa e whalonga, e mewa e loa, tuina I le ekalesia fitu. O ekalesia ne e fitu ekalesia I Asia. O ekalesia e iai o latou wha, e iai o latou nofuanga, e iai o latou whale tapuai, e iai tangata whapitoa ekalesia fitu. Ekalesia Efeso, ekalesia Smyrna, ekalesia Pergamo, ekalesia Tuatira, ekalesia Sartaisa, ekalesia I Philadelphia, I male ekalesia Laodicea. O ekalesia ina le moto mai I Asia titi, I Asia. E iai o latou whapotonga, e iai o latou whaltapuai, e iai o latou tangata tapuai.
Ai fe mai o fe au na ave e kale se fitu e iai foi lon fe ai fa valoanga. Mo I la tau e muli mai yaso e ngatai, not only for those literal 7 churches, but the message to the 7 churches is a historical event, is the unfolding of the Christian history, that from the time of Christ to the times of the Dark Ages, to the times of Reformation, to the times of postmodern generations, and now we come to the last generations. Bo o mai le fe'au na veina e le tua ia Ioane tau e kale si e fitu e iai lona fe'au whaavalo anga. Fe mai ia le manatu lea e fia ta ua I le tātou susuenga na tau puiva. Fe mai o Ioane, mo whae no mai e Ioane, a o ia talano atu e kale si e fitu o na whai atu le amatu si e Ioane. O whanga ina e Ioane le ngangana wha le ngana lata po le ngana e whamatala ina I tangata e fisotai o tangata e ainga le ngana whauso le ngana e lata there is a kinship relationship. The language that describes there is something that blood relationship, something that much intimate that we establish. I am one of you, I am your brother, I am your companion, I am your friend, I am your relatives, I belong to you. There's something common that we have to share. From talangal na Ioane, we eta watu e kale si e fitu. Fe mai na ia mea ia tawaju Ioane, a fai o a o lo to uso, a fai o a o lo to ngalango ina tātou te ngā lufa tesi o my companions. There's something in common in us. E no ai o oio lo uso, e no ai o oio la wo, e no ai o oio tangata o whiwhili e tātou te ainga. We are called in a mission. We are called to belong to the body of Christ. We are called to be brothers, to declare the glory of God. Mea e tolo lo taua, fe mai, o lo to uso, I teimi o puapuanga. The first mark of discipleship in times of the end. Those who become a disciples and enter and accept and endure suffering, endure persecution, endure tribulations, endure all the challenge of life. O le tasi le na o pine whaamau e loa ai le so o monu I Jesu Kariso mo aso muli o I la tau te ngafatia. La tau te talia ina puapuanga o mai e a vea I la tau te tutu mau le upumoni. O pupuanga o mai I tātou. O le tofo ina lea po le susu ina lea o tātou marosi. Pe ma whai o tātou tutu mau upumoni. Ma fionga o tātou mauha. The tribulation and trial times in life is a times of testing. E sua ina I tātou tofo ina o tātou iloa. Tofo ina ai no tātou masani mamau ai upole tua. We are shaking. The church is shaking. Because there are many wings of teachings. Timoteo, 2 Timothy, there's a wings of teachings come, and they will bring preachers that to preach the gospel that is satisfy their ears, but turn to fables and legends, but deny the gospel of Jesus Christ. Fabai la tote tusi Lord Timoteo, tau petolu famai la tote au mai faya onga o ina upu mamata upu mama natu e fie e la to talinga ai la to te enle upole tua. The true mark of discipleship. O lo ta o le tushi o whaalinga. O le tangata e ngafatia puapuanga. O tangata e tofo I puapuanga. Tofo I maftianga. Whamai Jesu Kariso e Mateo mtau pa sumulono. Mateo mtau pa sumulono whau pa lua sumarwha. O lo ta o ai e Jesu Kariso. O le fia muli ia te ia me whai mauna so. O le whamela whamtalanga Jesu Kariso. Ile Mateo mtau pa ono. Matthew 26, Matthew 16, 24 and 25. Whawai from talanga I Mateo taupo e sumarono, whaupo lo sumarwha. Ona whetala atu le o Yesu. O au, I ona so. Ai se tasi e fia muli mai ia tau. Awane I usi ustai o ia te ia. A ia ave e ia lona sa tau ona muli mai ai le ia tau. Awa ai se fia fa saunga le muina I lona ola.
Ma wha mau ilo na ola. Ona wau, ona mau aile e ia. Ai se ale au ngā e tangata e a pe a whaina te maure rangi uma ai mau lo na ora. Whai mai whamtalanga Yesu Keriso, o le fia whai masoo, ia whapeo na wha maua lalo ia te ia. Deny yourself, deny your pride. Self is one of the greatest temptations of time, the egocentricity. For my Jesus want to be a disciples, remove the self from us. Deny yourself, pick up the cross and follow Jesus. E a ona tato aveina o tato sa tauro. O taveina sa tauro, o lo tato le Yesu. Accept the challenge, accept the trials, tribulations of life. O lo taua tusho mateo tau bo lua sumarfafa mai Yesu. O le whapea o na whasatauroi, whasawaina o tau, o le tosoina o tau I whamsinonga. O le whapea o na upuia, ma upuvale ina o tau. Test of discipleship. Mark of discipleship. O le pine whaamau e loai, so moni Yesu, yaso muli o ila tau, Lato te le whewhai pupua ngā ma whaingata. Lato te tale ina pupua ngā ma le whiwhia. A wā lato te mautinoa e le mawhai e pupua ngā na ona luelua ina. Ma wha whewha ina. Ia ma wha atu watu wale ina lo lato whatua tua I le pumoni ua lato maua. Test of discipleship. Endure suffering trials. It means that we will be tested with the truth that we have. O lo tātou lo ina le upumoni, o la suasuina I tātou le upumoni. Ai le mawhai ona o tātou whe maumaua I ai awa ua mau ai le upo le tua. Whamai tusi o Ioane, tau le kalesia I kalesia fitu. O taua uso, ua wha polonga ina, ua whasawa ina. Awane e manatu, o lau talia le upumoni le atua, o na mamau ai loi tātou mapuapua ngā mawhaingata. Tō tele tātou te fia maua le soifuanga sauloto, le soifuanga mapu I file mu mo le mata ngō fia le soifuanga le nei. Oi, o le tangata ua vala uina I le tua. Nā te talia ina I a lui tau le o langa le nei. Nā te talia ina puapua ngā mawhaingata. E a vei o ia ma moli mau mo le atua. Wa o lo uso. Wa o le soani I ato e. E mawhai o na vea I tā ua. Tā te wha malosi I le wha tuatua. E sia. Wa oe o le so moni. Talia ina puapua ngā. O Yesu Keriso. A whai a vea oe maso o Yesu Keriso. Ia whapea o na nutia. Whapea o na liusua vai. Ia leo langa ma whaalilea vala leo langa. Ta o le tusio o I lua le Ioane mta upoi. Mua whai upoi a. O le whaalilea vala leo langa o tuina nau mata ma le tuina nau o le tino. Ia ma le whaalilea vala leo langa. O le mai le tua ai mai le larolangi. Whemena Yesu o le mun mai e tau. Ia nā tia, ia whapea o nā liusua vai ma whaalau, ma loto mauralo ina. O nā ia tia leo long sa tauro, ai muli mai e tau. Following Christ become a disciples of Jesus in times of the end. People who deny themselves. Deny of the pride of life. Deny of our ego, deny of our accomplishment. But let God and let go. Not I, but Christ. Upuna le tua. Ele ngate lea. Fe mai apostolo o Ioane. Wa o lo to uso. O lo to lango ia te o to your companions into the gospel of the kingdom. E ele me te fita ua. Ile vaenga lea. Ua whama whaina Ioane.
oe mau o le uso I a te ia, e ala I le fola e ala le taliaina, e ala le tato I lo moni o le upu moni o le malo Iesu Keriso. Tau te silafia, ina ua amata le ngā luenga Iesu Keriso, ma te mta upe wha. Ua fo I mai o ia I wha sosonga mai le vau, e te Apollo ua manu malo, ilona wha toi lalo ina le te Apollo, ina wha sosonga mai wha atu ia te ia, ua tusia, o upo le tua, e ola I tangata e lau mea ai e ola I. Au e te tofu le tua, ana le tua e te matau mai matau maustai ai. Ai le ngata le ia e ifo I le tua. Whao songa na le ngato mea ai, le ngata I lea o le tātou whaalango po o le tātou masao salo I le tua. Ai le ngata le tofu I tapo inga. Foi mai Iesu, mai le vau tofu manu malo. Sa ia ana pongi matatalo yaso e whase furu. Fe mai whamtalanga I le mātai tau pois e wha alo tau ai. Matthew chapter 4, Jesus just came back after the temptations in the wilderness. I would like to read it for us. And he started teachings. He teaches the gospel of the kingdom. And then he heals, he casts demons, and he brings the captive free. Realize that the power and the dominion of God is actually manifested in the life and the ministry of Jesus. Matei tau pe wha. And Jesus walking by the Sea of Galilee. I drop down in verse 23, verse 24. And Jesus went about all Galilee, teachings in the synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and heal all the kind of sickness and all kind of disease among the peoples. And his fame went throughout Syria. And they brought to him all the sick people who were afflicted, and those who were demon-possessed, epileptics, paralytics, and he healed them all. This multitude followed him from Galilee to Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond that, and in Jordan. And then verse 5, chapter 5. Famai walato muli maya Yesu awawa fa maloloina Yesu e ngumutu. Famaloloina Yesu e tawaso, famaloloina ilato e ngumu, famaloloina ilato e temoni. Walato manatu was what tau numu mai wa yai te tato le mano le tua, the presence of God, the dominion of God. E lua o nga Yesu e fatatau I le upumoni o le malo Yesu Keriso. The kingdom of God is here. Two versions of the kingdom that Jesus preached. I emphasize this point because John, o lo ta'ua Ioane, fe mai o oero uso e ave ta'ua. Masui wa aia, o le malo le tua, le fe'au o le malo ke wisa e hao ona whainoa. Ona tūsile Yesu I le Mateo ta'upu e lima. Amatina o lana ngā luenga, awa o ngai whatatau I le malo le tua, the gospel of the kingdom of God. Two versions of the kingdom. The kingdom is here. The power and the dominion of God manifested in the work, in the miracles and life of Jesus Christ. From baptisms, il temi na baptiso ena Yesu fe mai wa ma sai le langi. Ioana tau mua fe mai ona feta le mai lo Yesu o lo watali pele na o te fia ia te ia. Fe mai ona rifo le ia te ia o le ngang po ia le tua. And he was anointed full of the Spirit of the Lord, declare the dominion of God. The kingdom of God is here. Taupula lima o tusio o Mateo. Olo famtale nai ia mionga. Character. The attitude, the beatitude of those who will be in the kingdom of God. Olo ta o Ioane o ilato o ave maso o Yesu matalina pupunga o le atuna e fua mai ai le mio I lato o le faulaina le malo. Le tau e tatou the beatitude, the blessings of the book of Revelation, the blessings of the Sermon on the Mount. O lo tau ai I se tasio famtalanga ma o nga Yesu Keriso fa me amu ia le loto maolalo. Blessed are the poor in spirit, because there is heaven. Blessed are those who mourn us. Ia whamanuia, amu ia I lato e whanonoa sia, whanonoa o lato I loina.
ua whapea ona manu malo ma ua malosi mai ia ngasana malatuina nau whamai ona whano no leo la roto a wale ia la tole malosi whamai ia ona whawhiawhia ina le ila tau a wau la tau whalango lango ile mano Yesu Kiriso. Blessed are the mourners because they will be comforted. Blessed are the meekers because they will be, there is the kingdom of God. They earn and they will dwell on earth. Blessed are the hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they are sons of God. They will see God. Blessed are the peacemakers, sons of God. Blessed are the oppressed and being persecuted. Blessed are the false accused, because heaven is your reward. Olota uaina awa onga Yesu Kiriso o ila to le au fale tu malo le tua e ia le amio le tua ila to. The kingdom of God is here. The dominion of God sing among us. The sick have been healed. The demon being cast out. The lames being walked. The deaf being here. We have seen the mighty hands of God. O le vaenga mua le nana lau ngere Yesu uai wa yai tātou le maro le tua. The kingdom of grace. We have been saved by grace through faith in Jesus Christ. The kingdom of God is here. The kingdom of grace. Ona tāua le Yesu le tasi vaenga le maro le tua. My kingdom is not yet to come. My kingdom is about to come. The now and then, and not yet, or is yet to come. Vaenga lua o le malo Yesu, o le talano ina Yesu, fe mai wane amu ia, ele ngate lea o oe ma oe whai maso moni Yesu, pe a whai e ta ua, lea mio ai la tō le whao ine, langi mo leo le whao, malo Yesu Kiriso. The kingdom of God is here. We are the custodians o tātou te loina, i la tō o le au watu le malo Yesu Kiriso. Ma le pule le tua, e veita ua, i le laro langi. A lo tatu whātalitali le malo le tua, o le ato e toe ona whio mai, the yet to come, the kingdom of God, the kingdom of glory, as Revelation chapter 1 verse 7, every eyes will see him, he will come in the glory. The yet to come is now and here, and yet to come. Vaenga lua, o le malo Yesu Kiriso. Fe mai ane, o oe olo suso, o oe olo suso ani. E talia pupunga, ma vea oe mau, ma sui o malo le tua la langi, ma whātai tali le malo Yesu le a whia mai. Rau sili mo el tai ala nei. Ao tato ye yaso muli maso whaingata. Whamata o lo whanga e tia lo loto e te vea oe ma so moni Yesu. E me whai ona tātou talia ina pupunga tū mau, ma mausalile upo le tua. E le malue, ai me whai ona ave tātou ma so o ma moli mau Yesu Kiriso. Ma teo tau pe nusu malvalu, whai pe sumaliva, whai pe lue sifunu, i o to oi whai no mula ma so. Jesus said, go and make disciples. Make disciples, teach them, train them, educate them in all the truth. The truth is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit incarnated in the Son of God. Papa tiso ya te lato. Fe mai o le fe au le na e au na lau ina, fe au le malo le tua. O i tātou, ua tātou iai, ia fua ali ali o i lato e watu le malo le tua, i le laro langi nea o pupunga ina i tātou. Ai le ngate lea, o lo tātou whātai le malo o le amio tonu. The glory and the wonderful glory of God will soon be revealed. Ua leo toi umio le whaalia mai leo le malo Yesu Kiriso. Na fusini mo e mao tai ala nei. A o tusi o ane le ekalesia e fitu. Ekalesia e Efeso, ekalesia i Semurana, ekalesia Pekamo, ekalesia Tuatira, ekalesia Sautaisa, ekalesia Philadelphia, ekalesia i Laodikeia. O lo tusi Ioane o i la toe whai masomo ne Yesu e pupu ngatia. Ai la toe fuma i la toe fu i la toe o malo langi. Whamata o la ta pena o e whai maso o Yesu Kiriso.
Whamata no ia te oe, i el whanaunga, e te tutu mau i pumoni e le tua, ma e launga ina le whea le mahalo Iesu Keriso, e fua mai a te oe, fua, o le anga manu, fua, poor in spirit, hungry for infilling of the Holy Spirit, hunger for more of righteousness, makers and be the dominions on earth, peacemaker as be the sons and daughters of God. Whamata ia joy, fua ila toe, watu le malo langi. Whamata ia joy mauti langa, ole whate tali pa ia man matsisi esa le malo le tuora. Ole a omai. Ole nga moe te hau nei. Whamai wane, e kalesia. E mawhai na vea oe maso, e whai ma vea oe mauso, e whai ma vea oe ma ila tau e watu le malo Iesu Keriso, e le ngate le vaenga mulmuli o le pine wha mau e loa ai le so maone Iesu Keriso i aso le unga, whamai ila tau e tali e ina le ono sai o Iesu Keriso, those who receive and experience the patience of Jesus. What is the patience of Jesus? Nata ue maulea. O le ono sai o Iesu Keriso, Revelation chapter 1 verse 9 and verse 10, it tells us, I was in the Spirit of the Lord in the Lord's day, and heard behind me a great voice and a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. I would like to lift the readings at the end of verse 9. I am John, and also I am your brother, a companion in tribulations, and in the kingdom of God, and in the patience of Jesus, was at the Isles of Patmos. For the word of God and the testimony of Jesus, the patience of Jesus. The word of God or the commandment of God, according to Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of patience of the saints, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. It's repeated over here. O le ono sae o Iesu Keriso, o i lātou e tausi le upu, o le tūra fono e le tua, ma i lātou le mori mau o Iesu Keriso. The testimony of Jesus Christ. Whai mai nisi ua lea o ngā le tūra fono. Whai mai nisi ua uma o na whataunuina le tūra fono. Ai whai mai le whiumpa ia le atua o i lātou e uatu le langi mano le whāvau o i lātou nā o lātou I maua le ono sae o Iesu Keriso. What is the patience of Jesus? The patience of Jesus of those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Keep the word of God. Crystal clear. I lātou e tausi ana I tūla fono le tua. Ma le moli mau ia Iesu Keriso. E whaolaina I tātou ia Iesu Keriso, o na tātou stai le tausi le tūla fono le tua. Tausi tūla fono se furu e le tūla fono iwa. I am saved by grace through faith. The mercy and the grace of God saves me. And in my response, I am the child of the King, and I obedience and follow to keep His commandments. And Jesus said, the world will know that you are my disciples, that you love one another. The world will know that you are, if you love me, that you keep my commandments. A whai o oe te ustai mga wai I le tua, o na e tausi lea, o poro inga le tua. Cannot be separated. Our salvation and our destiny of eternal life bear out in the way we live by being obedience to the Lord of God. For mai ye yoane o oil uso o oil of so ani e aveo e maso I taimi o pupuanga ai se a wa luluina le fa moe ai le mafai ono tato to lalo ai. We are tested but stand firm, having the gospel and the truth in our lives. Not only we've been tested and be overcome, but we also bear the fruits of those who have the kingdom. Enter into the representations, the character of those who be in the kingdom of God on earth, are waiting for the kingdom of glory. The kingdom of God is now, and the kingdom of God is not yet, is yet to come. Le mautinoanga. O le upumoni mo le langi mo le ola e whaavau. Ai le ngatu I lea whamai I Ioane.
o i lātou e talia le ono sa'i o Iesu Keriso. Keeping the commandments of God doesn't save us, but keeping the commandment of God declare that I've been saved by grace. O le tausia o le tulafono le tu e whaino ai uwhauraina o Iesu Keriso. Not by work, but by grace righteousness. Whauraina tātou. I le amia tonu le tua, ma le tulafono le tua. E tātou te mauai, le saolotonga, le fia le whamaoni, ma tātou i loa le matango fia le tua. Whimai Ioane, tusi le kalesi e fitu. Le kalesi e fitu, o i lātou la whapena lātou veina, le mau le upu le tua, ma iau ngā tupulanga, se ia ho o mai lo tātou teminei, wawalawine le tua, i lātou ni so o moni o Iesu Keriso, i lātou e le whewhai pupunga, i lātou e fua mai e fua, o le malo Iesu Keriso, le teminei mawhataltali le fiuma Iesu Keriso, ele ngatele e i lātou, le ono sai o lau paia, the patience of Jesus Christ. Whamai whaptalanga, le vaenga mulmuli le vaenga le taua I whamai, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. John, write the message. I would like to see the disciples of Jesus in the life of those who live toward the end. Ina lato tauwaina le whiau o tana lei. Na o lenga mo oe me tātou uma. Po awhai ngā tāma pupu ngai o mai I lalangi nei. O parawina oe le tua. E whai maso o whamaoni o le tua. O e tātou le upu. O pupu o ngā ma whai ngā tai le whewhea tangata. It's not about people who cowered, not able to declare the faithfulness of God, but bear in his life the righteousness of God. Pilato ya Yesu, are you the king of the Jews? Are you asking me for yourself or are you asking on behalf of people? Pilate said, am I the Jew? My kingdom is not on earth. My kingdom is about to come. If my kingdom's on earth, my servants, my defenders will fight to defend my kingdom, but my kingdom is not on earth. It's yet to come. O le malo le tua ua toe ina lata mai. Ua tato I asu wha iu wala soi fuanga nei. The gospel of the kingdom in the book of Revelations is the gospel need to be preached, to declare to the church of the seven churches. E a fie oi maa ui taole nei. Mana mia le tua oe whai maso o Iesu Keriso. Mana mia o Iesu Keriso, mana mia oe whai masu I watu le malo le tua whaulaina. Fua mai fua I lātou. The blessings of the Beatitudes declare the dominion of God on earth, looking forward for the coming of Christ. Ale ngate lea e vea oe ma. O I lātou e ono sai Iesu Keriso. I lātou e tau sia le tu la fono le tua. I le whaoreine tātou I tau singo tu la fono le tua. E whaoreine tātou I a Iesu Keriso. Ona tātou stai le ngā wai. Ia fionga ma upu le tua. Sao whangale langmero le whaavau po. Ora le te mea fioma Iesu. E le tue masalo salo ma wheliuli wai o tātou lotu. We will not be drifted and wondering. We have the certainty that God, whether come today, tomorrow, 100 years, my destiny is in the hands of God. Wa uma ona fusia, wa uma tusia, I le whaolatanga I au Yehova, I le totol kamai mā mo Iesu Keriso. That's the message. Mo aso e ngatai o Iesu, o le o ngā totono waroanga. O Iesu, o le whiau I e kalesi e fitu. O Iesu, o le awhapena sawa wali mo tangata I aso e pupu ngai. Ai le whewhi tātou, o whamai Iesu, o te iate o tō I aso uma. Se I o I le ngātanga. I le aso te whiuma iai. O le si tile o mātou hulu mo mātou whabeato lo mātou a tua nei. O mātou whaatalitali I ate ia. Ia vea upu le whiumpa ia le tua. Whamalo sia lo o langa tau tua o langa tā poa I ate ia. A ia mwhai o na vei tātou ma moli mau ma sofa maoni o Keriso. Moli mau mo ia moli langi ma le ola e whaavau le tua whamanuia I o tangata nei sapati. Whamanuia alo mātou iai aso whaingata. Pe mātou te pui whaali pui nei mātou I o mātou whale po whea mātou te iai
Mātou te maua I mātou le salo tonga ono le upo Yesu Kiriso. Whamanuia la tau whaafonga anga whamanuia whiong pa ia le tua. Ia mātou tali atu whai mātou mo so Yesu Kiriso. I lo suafa Yesu wala awa koe nei. Amen.